अहानबदा मरुब पाव पिजरे कांगलो मसल के मरक्ता उंखटनबना माइके अनिमक्ता तोंगजबा मत लैरोय हाइना AICC के मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दासना फोंदोरकली खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर के मणिपुरी पाव मिरेंग ताबीब सिंबु लक्ष्मी कोंखामना तराम नोकजरी हौजेक पाव संदोंगना पिजरी कांगलो मसल के मरक्ता उंखटनबगी थौदोक थोकपा हाइबसी अखोय पुमनमके मांगजबने थौदोक असिना नाकल अनिमक्ता तोंगजबा अमत लैरोय तंगदु लैताना अमत ओइना नुंसी चानना लैमिनबना पुमनमकना होनमिनसी हाइना AICC के मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दासना मियामदा अपील तौरकली हौजेक स्टेटसदा ओइरिबा तंगदु लैतादबगी फिबम असिगा मरी लैनना ngasi BT रोता लैबा कांग्रेस बाबन पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा वाफम असे भक्त चरण दासना फोंदोखिबने मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना सिंधुना पांगथोखिबा पावगी मिफम अदुदा MPCC के प्रेसिडेंट के मेगा संद्रा CLP के लीडर ओक्रम इबोबी अमदी MPCC के मकोक थोंगबा थौपी क्यासु सरुयाखी पावगी मिफम अदुदा AICC के मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दासना हाई मणिपुर हौजिक ओरिबा फिवम असे यामना लाइबक थिबा अमनी असिगुंबा थौदोक असे मणिपुर की पुवारीदा अमुक्ता थोखित्रिबा यामना नुंगनांगनिंगाय ओइबा थौदोकनी कांग्रेस की प्रेसिडेंट खारगे हानगी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी राहुल गांधी ना चिंगबा पार्टी के लुचिंगबा सिंगना मणिपुर हौजिक ओरिबा फिवम असे यामना लुमना लौदुना लमदम असिदा तंगदु लैताबा हंजिलकनबा लैंगाक्ता तक्सिनबा लेप्त्री लाइबक थीबा थौदोक असिना मयुम मकई लेहंद्रबा मियोय क्या तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पंदुना लैरिबा से साफगदबा मफम सिंगदा अथुबा मतमदा थम बसे यामना मरु ओय हिरम असिदा लैंगाकना पाइखलिबा थबग असे पेनिंगाय ओइदे थबक तौरम असिदा मतिंग फुदोक्तुना पाइखटपा उदे हौजे हौजे तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा मियोय सिंगदा तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंग फंगहनबसु मरु ओय ngasi lamdam asida tangdu laitaba hanjilaknaba chanaba thabak sing paikhatpa yamna mathau tai marak sida mikhal gi matamda BJP na makoida vote piragadi lamdam asida tangdu laitaba purakani haina miyamda thajaba pikhiba do hauzik oiriba fibam asina tayona ba ma ohele BJP gi lengak asina lamdam asida tangdu laitaba lamdam ama ohelabra haibase hangba yaba wahangne amabu oire humanism haiba sina political dialogue tagi hena maru oiba ama oibana lamdam asida tangdu laitaba amade kanglo furop nusi chanana leiminana ba khonase amaromda social media amade media kharada manipurda article 355 chatnare hairiba segi matik chaba che chang lengang na putoktuna status sida taseng namak article 355 chatnabra haibadu miyamna khanghan fam thoi haina mahakna makha taki The BJP will be voted, the development will take place, peace will be there. The present Home Minister that time has said that vote for BJP to establish peace, otherwise the violence cannot be stopped. People voted to have peace. Whatever has happened now in Manipur, if this is the sort of peace, then alas, why people will vote for? The commitment of the government party during the election and the happening now in the broad daylight near the house of governor, CM, the arsoning took place in Imphal city. The helplessness situation of the government is very clear, is exposed. So I will not say much. Still then, humanism is much above the political discussion and deliberation. So let the peace prevail. Nobody is gainer. I don't think the government will be gainer by this. I don't think either of the community involved in the process of this incident are gainer, are going to gain anything. There is loss to the humanity. Laibak irangi kudong chaba lauraga Manipur laingak ani ahum thokpa yaroi haina All Manipur United Clubs Organization amukoge Secretary Publicity Livestream Krishna Chandra Kumana kude piduna thadorakpa cherolamana fongdorakli cherolasina hai lamdam asida haujik oiriba fibam asigi yenglaga relief camp singda lairiba awaba taraba sing ase masa masa gi mayumda
ꯂꯩꯖꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯔꯦꯠ ꯇꯔꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯩꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Admission open. Singzamai Supermarket Labor Smart Tutorial Center Gi BOSEM, COSEM amadi CBSE gi class 9 digi 12 fawbagi Arts, Science amadi Commerce stream gi Foundation course, Medical, Engineering amadi MDA gi course tamnabagi lakliba Megi tang manga dagi taraga nipan fawbagi manungda class haujaragani. Well experienced leiraba oza singna takpi tambibada natana arapada laiba mahairoi singi oina hostel amadi van service kisu khudong chaba pizariba tutorial center ne ngasimak admission tawbiu akupa marol gidamak contact tawbirau 8787601123 Smart Tutorial Center Singzamai Supermarket. ब्रेक के मतों मियामु तराम नोकचरी मकाता पाव पिजरे इरांगी कुदोंग चाब लौरगा पोचै की ममल हेना योनब्रा हाइना पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पांदमना यंगसिन खोंगचदम ngarang चटक्रे खोंगचद दुगी सरुगम ओइना थंगाल बाजार मदे पौना बाजार की अकोइबदा लैबा दुकान सिंगदा सरप्राइज चेक चथके मदुदा दुकान अयामबदा नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोलम क्या ममल हेना योलंबा थेंगनरके हाइना पांदम की सेक्रेटरी IPR निलदजा चिंगसुबमना थादुरपा चेरोलमना फोंदोरकली चेरोलसिना मखा तारदुना हाई लेबाग इरांगी खुदोंग चाब लौरगा पोचेगी ममल हेंगलीबा से तौरोइदबा थबकनी ममांगदगी लैरबा स्टॉक सिंग अदो ममल हेंगना योलिबा से मरम चादे लोगी वांगमदा पोचै सिंग पैसिलगा खुसेमगी ममल तांगबा थोखन बथौदोगा से खुदक्ता लेपकदबनी हाइरी नाकल अमरोमदा पोट टेकबा लाक्लिबा रिटेलर सिंगनसो ममल हेना पीदुना पोट सै सिंग लैरोइदबनी दुकान अचौबा सिंगदगे ममल हेना लैरकपा पोचै सिंग अदो कैरो लैकाइदा लैबा दुकान सिंगना अमोक ममल हेना योली असिगुम्बा चेन सिस्टम दा ममल हेना लौबगी थबक सिंग असे खुदक्ता मियामगी येंगलगा लेपकदबनी हाइरी करिगुम्बा मखा ताना योलंबा थेंगनरबदे फागतुना मांगहनगनी हाइरी ड्राइव अदुदा सिटी पुलिस ना सो चाउना मतेंग पांकी हाइरी अमरोमदा ममल हेना लौदुना योलंबा सिंग अरेबा मियोय अदु कौरगा दुकान फमलिबा सिंगना हेना लौखिबा सनफम अदु हंदोहनकी हाइरी असिगुम्बा लुरबा तानफम असिदा मेडिकल डिपार्टमेंट की मखादा लैरिबा फूड सेफ्टी की टीम नसु सरप्राइज चेक तौहनिंगबगी अपांबा फोंदोरकली सगोलबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी के MLA RK इमो की मीटिंग अमदी तौसिल मखादा अवाबा तारबा सिंगी तेंगबांग लुप पीस एंड रिलीफ कमिटी सगोलबनना लाइबक थिरबा लैबा की इरांगदा अवाबा तारबा सिंगी दमक थासिगी निपांदा लमदमसिगी मफम क्यादा खांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा मतेंग पांखरे तेंगबांग अदु बिष्णुपुर निंगथौखोंग कैबुलमजाव संथोंग मोइरांग खुनौ कुंबी अमदे इथाइना चिंगबा मफम सिंगदा लैरिबा रिलीफ कैंप सिंगदा हिदाक लांगथक चाना थकनबा सेटनबा फिरोल अमदे तंगाई फदना चंगद्रबा याद्रबा पोलम सिंग अदो मतेंग पांखिबने ngasisu mayang langjing sanjam chirang amade khundrakpamda lairiba relief camp singda tengbang polam sing khusinagani hairi Manipurda oiriba tangdu laitadaba fibam amade kangluk ki irangda lanjenaduna hauze thangalawai kumbi awang khunau high school kumbi leirak achauba ithai thamna pokpi amadi phuwalada hangliba relief camp singda changjafam lauduna leiriba miyamda United Club Langthabal gi medeng makhada chengmi tami apunba Langthabalna nongmada changdaba yadraba polam sing mateng pangkre Langthabal chingthak rongmai club Langthabal chingthak Langthabal chingkha youth club Langthabal khopum art and culture club Langthabal Kunja welfare club Langthabal Kunja Makhalekai DLC Langthabal Kunja Mayai Lekai Universe Club Langthabal Kunja Awang Lekai B Yala Langthabal Mantri Khong Makha Lekai
The United People's Welfare Association, Langthabal Kunja, Awang Laikai Ena Puna Kusamnaduna Chatkiba Relief Material Singado, Kusinabagi Tauramaduga Mari Lainana, Langthabal Chingta Grongmai Club K Treasurer, Gaizang Lung Rongmaina, Lamdamasida Hanagum Tangdu Laitaba Pibam Amada Amuk Hanjalaktuna, Nungsi Janana Hingminanaba, Hingminaba Lamdam Ama Wehening Bagi Apamba Duso Fongdoke. Mama migi awaba aigi awaba da hangnarakanda wada phawdo narakanda nungsinai awa anado nungsinaraga di khanadrega di sawkhalle ko ngasi megi tang humda tokiba incident asina masina karisu afaba ora oi haibadi masisina khanabasina akhoigi sohori ba mi da khak natana akhoigi leiriba manipur praja singda leidi singse sukki matik sawkhatpagi lambi da Kumang Choksin Mangamoy, Bagwa Torakani, Aduna Yarin Kai, Mio Bani, Kandabagi, Nambagi, Consciousness Ki, Wakal, Jen Viraga, Pau Tonaraga, Puna, Himinaraga, Manipur, Yamna, Intapa, Yam Sakapalam, Ama Oisi, Habagi, Adumbagi, Messese. Aroibada Moribapa Mohana Pizari. Kangluk Masal gi marakta ungkhanabana Maike Animakta Tongjaba Mata Lairoi Haina AICC gi Manipur in charge Bhakta Charan Das na Fongdorokli. Matang asida Paulo Jere Mireng Tabi Basingbu Amuka Hanna Kurumjari. Yeah.